Sučić je na udarac i pogodak! 31. minuta, Petar Sučić, Hrvatska vodi u Filadelfiji. Bravo za Sučića, bravo za Hrvatsku. Nanjušili smo, osjetili opet tamo da bi Ganci mogli imati problema u zadnjoj liniji. Slijedila je pogreška, nekoliko vezanih kratkih dodavanja. Otvoren ovdje prostor za Sučića koji nije previše razmišljao, nego je odlučio sam završiti ovo i fenomenalno pogodio. Hrvatska vodi 1:0 u Filadelfiji protiv Gane. Opet šut i evo pogotka. 1:0 za reprezentaciju Hrvatske. Sučić. Opet sa 20-25 metara. Petar Sučić, igrač kojeg je Dalić uvrstio u prvih 11, postiže gol, možda vredan nastavka takmičenja. Sučić se odločil za strelo, Dalić in tudi zadev. 1:0, izjemno natančen strel Petra Sučića, ki ga je danes Zlatko Dalić vrnil v enajsterico. To je bila, kot kaže, odlična ideja hrvaškega selektorja. V 32. minuti tekme Hrvaška glede na videno doslej boljši tekmec in zasluženo vodi. Da vidimo sada Sučića, on ima dobar udarac, Sučić, 1:0 vodi Hrvatska. Kakav udarac Petra Sučića i Hrvatska dolazi do prednosti. Neverovatno koliko je ovde lakomislena i komfortna bila odbrana Gane. Ostaviti ovoliko prostora Petru Sučiću, to je prosto neverovatno. Ali da je ovo bio sjajan pokušaj, udarac koji smo navikli od njega vidjeti u seriji A, jeste. Sada je, rekao bih, bio još maksimalno precizan. Ovo je bilo teledirigovano u sami desni donji ugao. Petar Sučić i Hrvatska vodi 1:0. Baturina pazi na Senaju i ovo je nezgodno i ovo je 1:1, 73. minuta. Traže naši zaleđe, pogledavaju prema prvom pomoćniku dok tamo Ganci slave ovaj izjednačujući pogodak. Što se ovdje dogodilo? Ovdje je u zaleđu, ako se ne varam. I dalje Fischer to gleda i dalje Fischer komunicira s VAR sobom. Dobar centar šut i 1:1. Da li je to igrač? Da, to je Lukasen. To je Derek Lukasen. Prvi gol u karijeri reprezentativnoj. I da bude još zanimljivije, to je, da vidimo, sudija pokazuje da je to offside. Da vidimo, sad će biti posla za VAR sudije. Jedan igrač je bio u offside, mislim da je to Sibo. Da vidimo da li je možda Sibo u nastavku akcije uticao ili pokrio možda Livakovića. Ovako sad gledajući ovaj snimak, možda se menjao pravi prekršaj nad jednim igračem Hrvatske, pa ovaj ne stiže da interveniše. Decision goal, da. Da, jeste. Dobra podaja in izenačenje. 1:1, strelec pa Derek Lukasen. 1:1. U 73. minuti tekme Gana je igrala bolje v tem drugem polčasu, nekoliko bolj pogumno. Zdaj se drži za glavo Lukasen. Zdi se, da gol ni priznan. Mislim, da Lukasen ni bil v prepovedanem položaju, da je to jasno. Tako kot se je zdelo, gol je torej priznan. Evo dobre prilike i evo izjednačenja. 1:1. Gana dolazi do izjednačenja. Derek Lukasen, 73. minuta utakmice. Kretala se negdje Hrvatska po margini korektnosti u drugom polovremenu, korektnosti igre naravno, ili ipak ofsajd pozicija, da vidimo.
Sada mi ova reakcija nije baš najjasnija, trebao bi se čovjek radovati ako je gol. Još uvijek stoji u lijevom uglu da je 1-1, a kako stvari stoji izgleda da od ovog pogotka Lukasena nema ništa i vidi se koliko nedostaje iskustva ovom realizatoru prenosa da ovdje nam pokaže sada pravo stanje stvari. Da vidimo, ovo je centar šut, ovdje ne bi smjelo biti ofsajda. Ako sam dobro vidio, Lukasen zaista nije bio u nedozvoljenoj poziciji ili mi možda s godinama slabi vid. Ali uglavnom izgledalo je korektno. Da vidimo, nevjerovatno. Nevjerovatno da u trenutku kada čovjek donosi odluku mi sad ne znamo šta je. Zamislite, realizator nam ponavlja ovu akciju, otići će da pogleda ovo, otići će da pogleda ovo Drew Fisher. Da vidimo šta kaže Drew Fisher. Nisam želio da licitiram sa odlukom, da čujemo glavnog arbitra. The attacker number 8 is in an offside position but does not impact the play. Decision is goal. Da, gol je. Modrić i to je Vlašić zabio! Vlašić je zabio! Hrvatska ima 2-1 u Filadelfiji! Vlašić je zabio nakon kornera Modrića, vratio nas u vodstvo i rekao bi, trasirao naš put u nokaut fazu. I 2-1 Vlašić. Skok Vlašića i vodstvo reprezentacije Hrvatske. Da pogledamo još jednom ono što je uspeo da zadrži kada je šutirao Pašalić, golmana Sare nije uspeo posle ovog šuta Vlašića. 2-1. Modrić, sredino priložnost i gol! 2-1, strelec pa Nikola Vlašić. Hrvaška drugič do vodstva. Spet se veselijo navijači naših sosedov. Potem, ko je v 73. minuti Gana prišla do izenačenja, 10 minut kasneje Hrvaška ponovno v vodstvu, tokrat pa je zadel Nikola Vlašić. Najvrijednije što je Hrvatska imala. Da vidimo, evo nove prilike i pogodak. Pogodak Vlašić 2-1, neverovatno kako je zaspala odbrana Gane posle ovog kornera. Vlašić strelac,